kuleli verse ke, Christ in you, the hope of glory. Sihloko sethu lengifisa sisinake leso. Kristu lokuwe lithemba lengadimulo. Kristu lokuwe lithemba lengadimulo. Izenzo sahluko 2 verse 23. Sicalele lapho ke madam. uNkulunkulu ngekwati inchanti kwakhe nangentsandvo yakhe abesakumisile ukuthi Jesu uyawuniketwa kini nineke nambulala ngekumbethela esiphambanweni ngetandla tetoni kodwa uNkulunkulu wamvusa kulabafile wamkhulula etinhlungwini tekufa ngobe kwakungeke kwenteke ukuthi kufa kumbambe. Kwakunjani? Kwakungeke kwenteke ukuthi kufa kumbambe. Yes. Na Davide wakhuluma ngaye wathi ngayibona inkosi embi kwami ngetikhathi tonke ngobe ingasesandleni sami sekudla kuze nginganyakadiswa ngakho ke inhlitiyo yami iyajabula nemavi ami agcwele imfokodo ngetulu kwaloko umtimba wami uyawuhlala ethembeni. Yes. Ngobe awuyikushiya umphefumulo wami endzaweni yalabafile. Ungeke uvume ukuthi lo ngcwele wakho abole ethuneni. Ungikhombisile tindlela letingiholela ekuphileni. Yes. Nebukhona bakho uyawungcwalisa ngekujabula. Bazalwane, ngifanele ngikhulume ngalokukhanyako ngakhokho wethu Davide kuthi wafa wangcwatshwa nedliza lakhe likhona la kithi nalamuhla. Njengemprofeti ke athi futhi ukuthi uNkulunkulu abethembisile ngesifungo kuye ukuthi uyawukhetha lomunye wesitukulwane sakhe amende abe inkosi njengaye. Davide abekubone kucala kuvuka kwaKristu ekufeni nakathi akayekelwanga endzaweni yalabafile nemtimba wakhe awuzange ubole ethuneni. Yena lo Jesu uNkulunkulu wamvusa ekufeni sonke sibofakazi balendzaba asaphakanyiselwe ngasesandleni sekudla saNkulunkulu wemukeliswa nguyise sethembiso lesingimoya longcwele lebesethenjiswe yena wabuye wamthululela kithi ngiko lokhu lenikubonako nalenikuvako. Na Davide licobo lwakhe akenyukelanga ezulwini noko wathi inkosi yathi enkosini yami hlala la ngisekudla sami ngize ngibeke titha takho ngaphasi kwetinyawo takho. Amen. 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 Kungamati Kristu nekungamati ukuthi ukuphi kusilahlekisela injabulo lengabe sinayo nyalo ngoba simele injabulo letako lesicabanga ukuthi uma sekwendeke lokwa sitojabula bese silahlekelwa kujabula nyalo at this moment. Kukhona ngake ngiyakhumbula ukuthi ngake ngasho ukuthi ngaya kulenye inkonzo ngakhanza ukuthi la bebakhona ngaleso sikhathi bebangangati kanti ngimenyiwe ngespeaker ngangena ngahlala lapha ngemuva wafika lo mfundisi walinza ngaphandle agathe mina ukuthi ngiyefika waba stressed mabona isikhathi sihamba solo angangiboni
sewungena ngekhathi nje sewucabanga nelivesi ukuthi engabe elivesi utalithola latawukhuluma ngalo. Tell me you, alahle kambamba ngaleso sikhathi. Ngisho lo lifunze ekuseni. Makuthiwa nje sale ukhuluma ngalo ke uthi khwish. Naye kwaba ngathi uyalahleka engcondweni ngoba angangiboni ngifakwe la endlini bantu labangangati. Kuyendeka lo Kristu lokuwe ungamati kahle ulahlekelwe injabulo kanti ukhona. Mawungamati kahle. uNkulunkulu akamkhombe ezulwini uthi Christ is in you. Uthi la kuwe. Lithemba lengadimulo, the hope of honor. Lithemba lekuthi kukhona lokuhle empilweni yakho. Aliti emva kwekuzila lokuthi sibe nelithemba lalokuhle ngilokuthi Christ ula kuwe. Ula kuwe. Ngacishe ngathi yeka buhle bekumati. Yeka buhle bekumati. Akabongwe uNkulunkulu. Hayi kabi bazalwane. Akabongwe uNkulunkulu. Hayi kabi kuthi lithemba lekuthi into titawulunga. Ali ngekuthi utawuphasa ngedistinction. Ali ngekuthi utaba nedegree noma necertificate liya ngaKristu lokuwe. Lithemba lekuthi khona lokudakulungela alikaphathwa ukuthi emathenda avulwa bobani avalwa bobani. Ali ngekuthi watiwa ngibani awatiwa ngibani. Lithemba lekuthi kukhona lokuhle lokukhona empilweni yakho ngoKristu lokuwe. Lithemba lenkadimulo. Christ in you, the hope of glory. Herod waba nenkinga. Mawufunza ngayo inkosi Herod ku Luke 23 verse 8 lithi wathokoda kakhulu Herod nakabona Jesu ngobe phela abesevile ngaye futhi abesanesikhathi lesithe afisa kumbona. Yini Herod afise kubona Jesu mangabe kumbe bekuthiwa kunetinkonzo lapha letinkulu bekaya khona kumbe Herod yini bekayifise kangaka Herod abebheke ukuthi utambona endasimangaliso. Bekamgadze ngala angekho khona. Uyathi Jesu lo kune ba prophet labakhuluma ngaye bathi uyeda. LiBhayibheli lisitshela ukuthi bafa kanye nalabanengi bantu bafa balinze kubona lilanga la Jesu. Ngisho ba prophet imbala ba profeta kuphela bangamboni Jesu. Nangu Herod emazulu amhambele kufike isigodlo sasezulwini embikwakhe. Kufike umdali lucobo yi one on one. Ngumeja wasezulwini. One on one. Without a price. Ufikile Jesu ucathatha uthi Herod ewu nguwe lo awungizamazamele nje. Wajaba Herod ngoba Jesu akaperformanga njengalokho bekagatsile.
lithuba lekusukuma Herodi aguca shaye indesheni kabi ahloniphe agicike phasi Herodi lamlahlekela lithuba ngoba Jesu akaperformanga according to his desires and expectations. Akazange amati. Uma singamati Jesu lokithi bathandekayo, sitawuhlala simele impendulo yemthandazo kungikhani simcelebrate kanikathi abakuwe. Sitawuhlala uyathi uNkulunkulu mam introduce amethula lo Jesu njengelithemba lengadimulo bekade ukuthi kuyaba neminyaka yeCovid. Bekade ukuthi uyawuba nesikhathi when things are shaking latinto kungazi ukuthi nawe uyasangana uyadideka bekade kepha lizulu lathi angethule la kutawukhathi mla umuntu khona angethule Jesu. Amen. Ngicela ukutshela uNkulunkulu ngakathe ayethula ivaccine yasezulwini ngayaphela isuka iCovid kepha uNkulunkulu uthi don't worry, in you is hope of glory. Amen. Lokhu lokwendekako ngaphandle is nothing ngoba lelithemba lekuthi kukhona lokuhle lokungcono selivalelwe la kuwe. Christ in you. Kude wethu lekumele ahambe acabanga ukuthi mzukwana kulunga lokhu mhlakabani hayi mzukwana kumele sihambe bazalwane ungabi ashamed noma ngabe kumbe labanye noma ngase kucisha gas endlini noma ngase ungeva ngathi nakami kuyawukhanya katse kwakhanya. Christ in you, the hope of glory. Kristu lokuwe. Lomunye kumbe indlu yakhe solo yema lapha ethi kwemafastelo angathi ngiyaprofesaya yini ngatibongela kumdala mangiprofesaya kumbe solo yema lapha ethi kwemafastela uhle ayibuka kancane athi mzukwane phela uthi uNkulunkulu kathe ngacetha Kristu kuwe lithemba lakho lengadimulo. Let your celebration be around the Christ in you. Amen. Lo Kristu lokuwe lithemba lengadimulo. Kristu lokuwe lithemba lengadimulo. Ake simbukeke la kuDavide. Kwekucala leli verse nje lesicala ngalo kulo verse 23 incwadzini yetento tebapostoli ibisebenti yebapostoli. Lo verse 23 awungiphinzele ma. Kwakhe nangentsandvo yakhe abesakumisile ukuthi Jesu uyawuniketwa kini. Kwekucala leli themba lengadimulo lethulwa nguPetro. Ulethula likuDavide. Umuntu lam introduceako Petro ngalama emagama makashumayela. Akazange introduce isermon, wa introduce the person. Akagijimisanga umlayeto, wagijima wethula umuntu. Wethula umuntu. Lenye ingceko siyashayelana ke ngalenye langa ithi hayi mawufikile ngala uyawuba speaker esonweni lokwa way before COVID ngale across ngeke ngisho ukuthi across what so ngefika ngemsawe Nkosi ngahambe ngefika ngasho ukuthi hayi ngikhona wathi hayi lungisa nceko ngalungisa nami nango ke iyachubeka ipraise team sewuyathatha over
ngabheka ukuthi uyangi-introduce, ngabona ukuthi yabo mangangi-introduce nyalo uyabe uthi angithandaze kuphela, ngoba isikhathi sekuthi ngingacala inshumayelo sihambile. Wavele wachubeka washumayela, ngabuyela nale yami ekhaya inshumayelo. Ngale ngasekugcineni wabonga ukuthi ayi sinenceku yenkosi lebuya samhwela emkhathesini wethu. Uyathi kungendeka sibe nemilayeto lemihle ngaphandle kweintroduce lo muntu lo mlayeto longayi. Umlayeto nemavesi onke lesinawo, they are about Christ Jesus. Yonke imlayeto. Mangabe ufuna kwathi ukuthi lo mlayeto lenshumayelo imnanzi kangaka, ithi ungubani Jesu, ithi ukuphi Jesu. Mangabe lenshumayelo ingilomshumayeli ubokwathi ukuthi kungendeka uduke kanye naye. Petro uthi angisheshe ngingakayikhashana, let me introduce the Christ. Angethule lo muntu lelo mcimbi ungaye. Wake wayephathini la khona kuthiwa baya celebrate i-anniversary yabo. Sengikhumbula bomphephethe lapha nesithandwa sakhe ba celebrate kuthathana kwabo. Kube ngaya kulomcimbi kwathiwa ngikhona, fane asibaboni labanikati noma ngangadla kanganani. It would not have been a celebration without the honors. Lisondvo, umthandazo, i-breakthrough, impumelelo ngaphandle kwemnikati wempilo longuJesu, it's worthless. Umthandazo lo ngaba mnanzi ube muthe noma ube mfishane awusilutho makangekho umnikati wephathi. Lo nguJesu Kristu. Christ in you. Kristu lokuwe. Lithemba lengadimulu. Lithemba lengadimulu. Petro uthi angim-introduce ngingakayi khashane. Liqiniso lengifisa silati ngembhalo ngelibhayibheli ukuthi libhayibheli alisimcoka kuna Jesu. Ngako ke, don't worship your Bible. Worship the Christ in the Bible. Kungendeka utikhanze ayikabi bazalwane kwasho bani Nkosi yami, ayikabi. Uyathi kungendeka utikhanze uthanza iBhayibheli kunekuthanza Kristu welibhayibheli. Angibekise kanje. Maria lo wasethwalela Jesu umcoka, but Maria akasimcoka kuna Jesu. Maria kahle kahle bazalwane ngabe asimati la eBhayibhelini kuba kethwalaka Jesu. Size sathi ukuthi kunentombi uMaria simatiswa nguJesu. Ngiko ke asikhonti Maria ocwebileyo noma amethwala Jesu for 9 months wamkhulisa, asimkhonti asiyuze simkhonte. Why? Ngoba waba ivessel leyethwele Jesu. Wasethwalela Jesu. Nasemthandazweni wakho ungacali ilwimi lokuhlela ushelela, baba ngiyakubonga ngaMaria. Uyaphi kuMaria?
uyaphi kuMariya. La dalelwa khona Jesu. Ake sithathe ke ngalesikwetayele udalelwa esibayeni. Lesibaya asikhonto esibayeni. Why? Ngoba lesibaya asisimcoka kunalo Jesu lo wadalelwa khona. Ngeke bese sihamba sithi hayi asime esibayeni ngoba inkosi yadalelwa esibayeni. No, asilandzeli isibaya, seyihistory isibaya. Silandzela Kristu, yebo wadalelwa khona but sewaphuma sewula kuwe, the hope of glory. Ulithemba lenkathimolo. Encwadini yaLuke 24 ngicela ungifundzele verse 27. Luke 24 verse 27. Jesu wase uyabachazela ngako konke lokuphathelene naye emibhalweni kusukela etincwadzini taMosi netebaprofeti. Uyeva ke Jesu wabachazela ngako konke lokuphathelene nabani naye kusukela etincwadzini tabani taMosi kuya kuphi kubaprofeti. Ngalamanye amagama lonke lipage lelibhayibheli kusukela etincwadzini taMosi kuGenesis kuya etincwadzini tabaprofeti, it's about Jesus. Lapha ngineliqiniso leliphelele bathandekayo ukuthi sonke singamati Jesu. Why? Ngoba ufihlwe kule ncwadi loyiphethe. Jesu wathi chaza from the Bible, not from the physical appearance. Kusho ukuthi noma bewungete waba nembono kuthi ubone Jesu, mayebo nini ngiyabajabulela abantu kucala ngake ngaba stressed futhi nami bantu bathi bambonile Jesu bekalele, wambona Jesu wenda lokhu nalokhu. Lo munye athi bekahleti nje mini kwathi yazi wase sewuyembulelwa. Lo munye athi umbonile Jesu uthe wewela nje umfula athi uyahamba Jesu wamncanza kusho ucishe wafa. So uyathi ngiyabajabulela nami ke kulokunye ngizile ngoba labaye bathi ngazile malaka lamathathu la ngi40 ngase sengiyambona Jesu wangena. Ngake ngawungenela lo mgwaco nami Nkosi ndibonakalise Nkosi nami ngifuna ukukubona Nkosi, kepha inkosi yangipha kuphumula ngoba iyatembula embhalweni. Yabo le ncwadi loyiphethe no stress mntwana sekhaya ngoba la ngineliqiniso leliphelele. Uma beningakhuluma nonke liqiniso kusukela ngala kuyawuphuma le labanye basitwa kulala ukuthi bazile, uzila amalele kuphela. Uzila amalele kuphela onke malanga ubreaka ifast kuze kuyoba ngiDisemba. Kube bekungathiwa Jesu ubonwa ngilabazilako labanye already sebafeyilile la. Kube kuthiwa nje lozila just 24 hours lilanga nje linye ngoba lo munye usitwa kwetela bese uthi hayi ngivuka angadli lutho solo ngilele. Ngiyambonga Jesu uthatha imibhalo uhamba nalabafundi uthatha imibhalo uthi bukani nang Kristu ula embhalweni. Jesu ukhuluma simanga lenye langa uthi lodla yena unekuphila. Lodla yena unekuphila. Umdla njani Jesu ungamboni ungamphathi?
umudla ngekwembulelwa yena emibhalweni. Mawusayifunza imibhalo yifunze not to understand a verse, funza kuze utobona Jesu. Ungafunzi umbhalo ufunzele ukuthi ufuna ku-understanda, funza uze uthole ishape ya Jesu. But awukwathi labanye kukhona na kwema pieces puzzle game ukhanze kungemaphisi langaka lathi ephihli. Ngihambe ngiyakuthenga ke kulokunye ngithenga 500 pieces ngibangele ekhaya ukuthi kanti 500 ewungaka. So sengibathe nguthelile lento ukuthi kuyawuhlangana nini lento le. So ngiyabona sekuphela inyanga noma leti mbili so lo ngacala kancane uhla ngikhumbuta umngami angikhumbuta lo mdlalo wami but ke kusemile bazalwane ngoba bebathe uyabuka nje lento kuyadidana. But one thing lokuhle kunalesithombe sekuthi mase kuhlangene kutabanjani le Bible kusuka kuGenesis kuye eSambulweni lingema bits and pieces. Uma uhlanganisa lenkulumo ikhokha Kristu. Thola lo Kristu lo la kuwe embulwa livi la nkulunkulu ukuthi ungibani. Thola lo Kristu lo la kuwe ngoba yena ukhethile ukuthi utawutembula ngelivi lakhe. Asigcine ngalama verse ke la ku verse 27 na verse 31 khona le ncwadi yeTento tebapostoli verse 27. Ngobe awuyikushiya umphefumulo wami enzaweni yalabafile, ungeke uvume ukuthi lo ngcwele wakho abole ethuneni. Nathi into leti ngi2 kwekucala Davide ukhuluma ngathi ukhuluma ngaye kanzi kahle kahle ukhuluma ngalo Kristu lo la kuye. But makakhuluma ukhuluma ngathi nguye ngoba Davide uva impilo yakhe seyiku Kristu more than kuyiva ikuDavide. Davide ukhuluma ngesikhathi bantu bafa baya ethuneni, kepha uthi Davide mine awukangishiyi uNkulunkulu enzaweni yalabafile. Enzaweni yalabafile. Kwesibili uthi Davide angeke uvume ngibone kubola. Davide ukhuluma kuyafiwa, Davide ukhuluma kuyabolwa, kepha ukhuluma ngaye angekho emtimbeni lobolako, ukhuluma ngaye asemtimbeni longaboli wa Kristu. Ngiko ke Kristu alithemba lengadimulo ngoba noma la aphila khona Davide bebabola abantu, kepha ngenxa ya Kristu lokuye wathi mina ngeke ngibole. Noma labanye bebadliwa imbethu badliwa tibungu, Davide ngoba utibona akuKristu uthi mina ngeke ngekubone kubola. Nali lelithemba lengadimulo libonakala ngani, livakala ngani? Ngesikhathi Kristu akuwe uthi ubona ukuthi phela ngalesikhathi lesinje into titawuba kanje, kepha ngenxa ya Kristu ukhulume lokhu kuKristu ngoba Kristu ukuwe. Akafaka Davide
angathi noma ngidawuthi the funniest thing yini wafa David futhi iBhayibheli liyasho ukuthi lithuna lakhe likhona kepha wathina ngafi wathi angidiboni mina ngibola leni wathi senginamathele kakhulu la kuKristu ngakho ke there's no way kuthi indlela engingabola ngayo ngeva lo munye umshumayeli ngalelinye ilanga wanginika ngamangala ukuthi lento lena engabe inkosi yami itamvelela mbamba ukuthi usho sibili athi nakasoza ashayeke empilweni ngathi ngiyayisaba ke na into nayi ngoba I'm not sure ukuthi ngeke indvele ngishayeke wazi yathi kuthini angiyoze ngishayeke ngayiva emva kwetinyanga noma eminyaka ukuthi bekasho ukuthini kuthi bekangasho ukuthi ngeke aswele imali ekhikhini noma ebhanki uthi ngeke ashayeke ngoba ufana nemntwana la kuNkulunkulu ubhosta ngenxa ukuthi uyathi ukuthi unemelusi lomuhle ngakho ke akayi ukweswela hayi ngoba anenhlakanipho anako konke emakhikhini ngisho ngisho uthi sola ngashayeki ngoba ngelusiwe ngiluswe ngilongeka avume linyawo lwami lishelele lapha David uthi angeke ngubone kubola mina what a confession bazalwane ngenxa yaKristu lokuye mangabe ngishito angiphinze mangakasho kuve kwekucala letleles leting2 letalengana Jesu lapha esiphambanweni letigebengu letiganga uthi lo munye wato ungikhumbule mawufike embusweni wakho uyabova mnanzi bekubana Jesu lo muntu uhleti nje edudane na Jesu futhi usebhlungwini watana na Jesu usebhlungwini akasho ukuthi Jesus ngiyakwati wena uyakhululana deliver me akaceli i-deliverance uthi Nkosi gonye lenkucelako lokho lenkunambithile ngekuba nawe ngicela singasehlukani mina nawe ngicela la ukhona ube nami senginambithile ukuthi into lenkulu kune deliverance kune breakthrough nguwe Jesu ngakho ke ngiyacela ukuthi ungikhumbule mawufika embusweni wakho yini lengenda uhlale ungagijimi netikhotha ungayathi netikhotha ungcuncutheke ushayise libonzeni ushayise lena ushayise kuto tonke tindzawo la kuthenjiswa ama breakthrough khona la kuthenjiswa i-deliverance khona yini lengenda uhlale ngathi awuna stress ngilo sowutholile ukuthi Kristu kuwe umcoka kune deliverance lesethendele Kristu lokuwe uyabona noma nga uva ngathi uyalahlekelwa you are losing something but bese uyeva man ukuthi uyathi ngetulu kwako konke I have Christ in me ngina Kristu lo la kimi kusho ukuthi kulahlekelwa kwami lokukhulu akusile ngingalahlekelwa kona ngaphandle kepha mangingathiwa ngilahlekelwe kakhulu ngiyabe ngilahlekelwe ngikristu lokimi ngoba Kristu lokimi ulithemba lenkatimolo ulithemba lekuthi angeke ngikubone kubola uboke uthi Shumayele umzalwane njenga David uthi kunetindo longeke utibone kube base kuyachamuka kuyavela uthi uyathi kuthini wena ngeke ngikubone ngezibonane thine nawe ngeke sibonane thine nawe leni ngoba udiva more in Christ than in you kungako ke iBhayibheli lithi mkhulu longakini kunalo 7 Petro uphethe indzaba kuverse 36 ngicela kuleyo ncwadi verse 36 wethu uthini
bonke abantu baka-Israyeli kufanele bathi kahle ukuthi nguye yena lo Jesu lenambethela esiphambanweni uNkulunkulu lasamente inkosi naKristu. Amen. Nguye yena lo Jesu lenambethela uNkulunkulu osente njani? Lo mende inkosi. Simanga lesikhulu ezulwini. Simanga lesikhulu ezulwini kuthi uyokhanza abantu lebe ubabona ukuthi lukhuni lwesihoko. Umuntu lohamba kumbenyalo bese makhumbula ngendzaba yaJesu atinikele uNkulunkulu amende immediately njenganasi isigebengu abe ngumntwana wakhe. Angisho ukuthi linza kuze kube ngilapho ngoba kungenteka ungalithola ilithuba. Kungenteka umuntu lohambe wamshiya la ngoba uma ngabe nje bengathi awukhwebule emgwedleni wakho wekukhumbula abantu bese uyangitshela ukuthi bakuphi labo bantu labo. Bakhona vele alo wangena gijima esihogweni, lo wangena gijima ezulwini, kube kuyajikwa ezulwini. Bakhona bethu bebayawujika ezulwini bathi ngathi ngene enzaweni le wrong ngoba ubona abantu bewubabona ukuthi abaqualify. Kani lesinye isimanga ukuthi mawufika ezulwini ungababoni laba bewucabanga ukuthi bayakhona. Ngenteka kube ngilesinye isimanga leso. Lo Kristu liBhayibheli lithi bambethela lithi uNkulunkulu wamenda waba inkosi. Lo Kristu labathatha abahlekisa ngaye bathi sigebengu sekucala sekugcina. uNkulunkulu wayigucula lento. Nyalo kulo Kristu emadolonke sekayakhothama. Yebo bazalwane, lo Kristu lokuwe uyingoti yetinto letinhle. Lo Kristu lokuwe uyingoti yetinto letinhle kakhulu. Masihamba nje sehlukana la ngeke kube simanga sekuthi uNkulunkulu yini lenhlela endile ngoba the Christ in you, lo Kristu lo wafa walenga esiphambanweni njengesigebengu enyanyeka angafunwa ngumuntu angenabuhle. Lithi uNkulunkulu wamsebenda wamphakamisa bamshiya esiphambanweni ngala badibana naye sewusesihlalweni sebukhosi. This is the doing of the Lord. Bantu bangakushiya emgconyeni bakukhanze sewusesitulweni uswinga uthi hello, who are you looking for? Uzose bengifuna nje gani bewusemgconyeni awusabonakali kulele swingako. Lithi lo Kristu lenamenda asigebengu lesikhulu uNkulunkulu umenda inkosi ngeetikwe makhosi. God is able to turn things around. Jesu kwadzingeka ukuthi amele iprocess yaNkulunkulu yekulenga esiphambanweni. Wavuma kuvova akucinisike ingadi alenge esiphambanweni. Wavuma bahlekisa ngaye babukisa ngaye ngoba bekade uthi Davide angitiboni ngiqoshwa ngisawule ngisihlupheki ngitibona ngikuKristu. Yebo ngaba sehlazweni ngize ngiqoshwe ngumntwana nami Absalom kepha angitiboni ngehluleka ngitibona ngikhadimula ngaKristu lokimi. Nako la ngitibona khona. Awuhambe ubuke Kristu wakho kule ncwadi, le ncwadi yembula Kristu. Leli Bhayibheli lembula Kristu. uNkulunkulu, God has made this Christ. Ngiyawathanza lamagama. uNkulunkulu beka nalomunye umcabango ngalo Kristu yize bantu bebanemcabango lengasiyo ngaye. Sesitawuthandaza
indlu noma inkulu noma incane kanganani, uma kude umuntu akusiyonto yalutho. Noma ingaba ibhilidi lenhle kangakanani, makungahlali umuntu, it's nothing. Indlu izibe likhaya ibangwa abantu, ayibangwa ngemafastela, ibangwa ukuthi ngibani lo hlala khona. Ngiyakulenye indzawo selithi lelijale linye lesasicoca nalo lithi kule ndlu leya, ngisho ndlodebana, kule ndlu leya kuna sofa walethwa itruck ayedwana. Bekulukhuni ngisho simehlise etruckini singemadvodza lengaku5. Bekumatima kumehlisa lo sofa, itruck yinye ithwele sofa wemuntu munye, hayi lo muthi wekuhlala umuntu munye. Noma ungabafaka babe ngi20 bosofa labanjalo, makude umuntu, it's like empty, ayisiyonto yalutho. Impilo yethu noma ingahloba ibe yinhle kanganani ngaphandle, mayide Kristu kufanele it's empty, ngoba ngikristu kuphela lithemba lengadimulo. Noma ungabakhipha bonke labo bosofa bese ufaka umuntu kuleyo ndlu ahlale ecasini, it becomes a home. Why? Ngoba sekunebantu. Christ in you. Yebantu abakethu awusukhaliswa dindo lethi ngalungi, kuna Kristu kuwe, lithemba lengadimulo. Ungameli breakthrough, ungameli deliverance, later next week, later nempostle nembishop na pastor Aro, Kristu sewuvele uhleti la kuwe, lithemba lakho lengadimulo. Celebrate the Christ, not the breakthrough. Thakasiswa nguKristu lokuwe, bangaze bakulilele labanye. Jabula ngaKristu lokuwe. Ngicela libandla sisukume sitewuthandaza. Amen. Sivale amehlo ethu. Davide wakhuluma ngaKristu kani bekuseneminyaka atawudalwa, kepha Davide uthi ngayibona ingosi embi kwami ngedikhathi tonke, ngobe ingesesandleni sami sekudla kuze nginganyakatiswa. Ngakho-ke inhlitiyo yami iyajabula nemava amagcwele intokodo, ngetulu kwaloko umtimba wami uyawuhlala ethembeni, ngobe awuyikuwushiya umphefumulo wami endzaweni yalabafile. Ungeke uvume kuthi lo ngcwele wakho abole ethuneni. Oh hallelujah, hallelujah. Kungafa kepha ngeke kubole. Ungikhombisile indlela leti ngiholela ekuphileni ngebukhona bakho, uyawungigcwalisa ngenjabulo. In the presence of the Lord there is fullness of joy. Ngesikhathi kungekho lokungakubangela ngaphandle ujabule, thokoda enkosini yakho. Kristu ukuwe lithemba lengadimulo, unukelwa ingadimulo yalokungcono empilweni ngenxa yaKristu. Ukuwe lo Kristu lithemba lalokungcono. Oh hallelujah, hallelujah. Namhla singehlukana kumbe usesiphambanweni, kepha kungenteka sihlangane usesihlalweni. Namhla singehlukana kumbe unethinyembeti telusizi, kungenteka sidibane unethinyembeti tenjabulo. Kristu lokuwe lithemba lengadimulo. Lendvodza ithi lapha esiphambanweni, Nkosi Jesu, I don't mind dying here as long as I am next to you. Noma ngiyafa ngithola deliverance, akunenzaba mawukimi Jesu. Thank you Lord. Babelo ngcwele ngiyacela ukuthi ubuyise bumcoka baJesu etimpilweni tethu. Ngetulu kwetindvo lekungenteka siyatikhalela, siyatithandazela, siyatizilela, ngiyacela Nkosi, kulokhu besikuzilele ngetulu kwekufuna Jesu,
ngicela usiphi appetite sehlulwe inganuko yekudla sihambe siyobreaka kuzila sidle celebrate Jesu lokithi than breakthrough besiyilinzele. Oh hallelujah, ngoba lo Jesu lokithi angeke avume kunetinto letatiko ukuthi ngeke impethu lebe asayiniwe ukuthi vele konke lokufile nalokubolile iyakudla, kepha ngaJesu lokithi, ngaJesu lokithi you are well secured, you are safe because Christ is in you. Ngiyacela Nkosi ukuthi konke lebesingakuthola ngenxa yemithandazo, konke lebesingeva ngathi asikakutholi sesithandaze kakhulu, lamuhla sibeke phasi imithwalo sithi I celebrate Christ in me. I celebrate this Christ in me. Lowa prophet abaprofeti bangamboni kepha nyalo uhlala kimi. Akube lithumo Nkosi nangesikhathi tintfo setendeka ngaphandle. Yes Lord, kulo mkhuleko Nkosi lesiukhulekile ekucaleni lapha nangesikhathi tintfo setendekile la ngaphandle sikhumbule ukuthi kubangwe nguKristu lokimi, ngoba phela vele ulithemba. Kungabi ngathi kuyasethusa base kwendeka sikuthathe as a normal because we enjoy the Christ in us. But Lord, we want to say you are not important because of the signs and wonders that you do. You are important because heaven has delivered you to us as the hope of glory. Noma sitholile noma siyitholi we still celebrate ngoba izulu libeke Kristu lamphakamisa. Yes, he is the King of Kings. Therefore we celebrate this Lord. We are excited because we are in Christ and Christ is in us. Ake sivakalise umsindo wethu ekujabulela Kristu. Ngenxa yakho Kristu, ngenxa yakho Kristu.